Arratsalde on danoi, eta eskerrik asko guztioi 2016 fundazioak antolaturiko ekitaldi honetan gurekin izateagatik. Gaurkoan Dance Together proiektuarekin gatozkizue. Elkarrekin dantza egiteko gai bagara, elkarrekin bizi gaitezke leloari helduz iritsi gara gaur honaino. Guztira, 6 ikastetxetako 200 pertsona izango ditugu dantzan. Hoien artean, ikasle, irakasle, guraso eta dantzariak ditugu. Hilabetez ensaiatzen aritu diren koreografia bateratu batean. Baina proiektu honek bidelagun bat izan du azken hilabeteotan. Gure erara proiektua. Hau ere Donostia 2016 fundazioak babestua. Mediazio prozesu hau abesbatzen testuinguruan jaio zen. Behar bereziak dituzten eta perfil autista duten gazteak abesbatzetako dinamiketan txertatzea du helburu ekimen honek. Normalizazioa eta elkarbizitza sustatzeko. Gure erara proiektuan lanean ari diren 2 abesbatzek ahotsa jarriko diote gaur dantzatuko duten pieza bati. Guztira 6 pieza dantzatuko dituzte eta guzti hau zuzeneko musikarekin. Buenas tardes a todas y a todos por acudir a este evento organizado por la Fundación Donostia 2016. Hoy presentamos Dance Together, bajo el lema "Si somos capaces de bailar juntos, podemos vivir juntos". Después de ensayar durante meses, en total bailarán 200 personas en una coreografía conjunta, entre ellas alumnos y alumnas, padres y madres, bailarines y profesores. Pero este proyecto ha tenido un compañero de viaje en los últimos meses, otro proyecto de Donostia 2016 que lleva por nombre Gure erara. Este proceso de mediación se gestó en el contexto de los grupos corales y tiene como objetivo la inclusión en las dinámicas corales de personas con necesidades especiales de perfil autista que busca fomentar la normalización y la convivencia. 2 de los coros que están trabajando en el proyecto Gure erara pondrán voz a una de las piezas que bailarán hoy. En total bailarán 6 piezas y todas ellas con música en directo. Hoy tenemos entre nosotros unas invitadas un tanto especiales, pero esto lo iré contando más adelante. Sin más, os dejo con este increíble espectáculo. Sentidlo, bailadlo y disfrutadlo.
Zorionak danoi, Ze ederra, benetan. Ufa, zenbat emozio, Gustora egon gara, ez? Pena amaierara iritsi beharra. Bueno, ahots eztiak, dantzari finak, gure neskamutilak. Ekitaldi honi amaiera eman aurretik, eskerrak eman nahi dizkiet Donostia 2016 fundazioaren izenean, dantzarien artean, Donostiako Lauazeta ikastola, Larramendi ikastetxea, Katalin Erauso ikastetxea, Urnietako Egape, Zarauzko Antoniano eta Gasteizko San Baniegori. Zuzendari artistikoak, Amaia Lubeit eta Wilfred Van Poppel. Koreografoak eta koordinatzaileak, Clara Munoa, Kim Maiteni, Sofia Alforja, Beatriz Txurruka, Aintzane Revuelta, Mikel Gotzon, Poza, Marta Ortega, Olga Conde, Natalia Mendiola, Helene Carreto, Ana Remiro, Arantzazu Iglesias, Eusebio Soria, Marina Eskote eta Nuria Perez. Abes batzen artean, Araoz gazte, Pasaia gazte eta gure gonbidatu bereziak, Alemaniako Wiesbaden abesbatza, zorionak. Abestien konpositoreak, Ainhoa Almarza, Iñigo Peña, Jon Altuina, Ixak Arruti eta Jerko Ortiz. Bagoaz, eskertza gehiagorekin, Musikaren koordinatzaileak, Josu Elberdin eta Gorka Miranda eta Francisco Escudero Konservatorioari. Bueno, eta proiektuaren babesleak, noski La Caixa Obra Social. Todas y todos han participado en un proyecto de danza comunitaria donde participantes de todas las edades, géneros, ámbitos sociales y capacidades físicas se han preparado para bailar y cantar juntos para fomentar la convivencia y la inclusión. Mila esker guztioi, berriz ere plazerra izan da zuen danokin, espektakulu ikaragarri hau, disfrutatzea eta laster arte, ondo izan, gustatu zaizuelakoan. Bai, ala? Aio! Horiek aipatzea merezi zuen eta baina guztioi, mila esker hemen izatearren sekulako espektakula izan da eta gozatu egin dugula. Eskerrik asko, zorionak!